Kalau kalalawa tabang bak kayu setari pak tu. Bab itu nanya bawa tabang ko kulit. Kulit ko pakai tulang loh. Kulit tu licin. Makanya orang Arab mengatakan kalalawa itu lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Pada kelelawar itu ada dua sayap yang licin, tidak ada bulu padanya. Makanya barek nyoba tabang nyoba kayu. Ya kan? Dulu di kantor kami itu dijadikan gerakan senam. Mengepak sayap. 1 2 1 2. Sudah senam tu minum Talua lah. Ini apa-apa.